Okay, iti po nga programa kay sagot kita tayo iti Biosynergy Organic Fertilizer ken Agri-Saver Liquid Fertilizer. So thank you so much Apo Board Member Fred V. Alili ken Carl Jason Alili ti Itchaga Isabela. And of course, the giti prizes tayo Apo for this competition is 10,000 for the grand winner and a trip for two to Malaysia being brought to you by Pacific Star International and iti Pacific Star International Employment Agency with POEA license number 234 LB 110-518 ARA para magbigay ng ligtas na trabaho sa abroad for domestic helpers nga mapanapo sa Malaysia, Kuwait, Saudi, and Jordan. Of course, Pacific Star International Agency apo kat fast deployment, quick deployment, safe and secured. Free passport, medical, bus fare, board and lodging and training, etc. etc. On the spot cash gift of 10,000 pesos for the first 100 applicants for Middle East only upon deployment and with a valid passport. No salary deduction, no placement fee, and no broker's fee. So Pacific Star International Employment Agency Corporation is located at H1, at H1 nga tatingan sa andatoy. H1 Leon Ginty Townhomes number 2127 Leon Ginto Street, Malata, Manila with cell phone number 0918-81837 and 88. And of course, located at Alicia Isabela Branch at room 201, second floor, DVC Building, Maharlika Highway, Alicia, tapat ng Our Lady of Atocha. Handang at ito po ti magunod. Iti for a grand winner tayo. Dapat iti recording contract na iti FDD Production. Kaya mailako po iti CDs when albums da sa iTunes, Amazon.com, and Spotify. So, uray no tatala nga mga bakas pangarigan man, agtultuloy lata po inggan at dumdumngeg iti sonata na inggan na adda iti mangipat patugtog iti Spotify, dire-diretso iti premyo na. And our second contestant, ladies and gentlemen, ang halataan nga nagkamaliak. So our second contestant is a 15-year-old lady from Sampaloc, Cabatuan, Isabela. Sampaloc, Cabatuan, Isabela. Ladies and gentlemen, Miss Charis Dane Molina. Bibintas tinagan tata. Ang garod. Charis Dane. Iti malam-lam gini-ginaw nga contestant na kasambra. Napangka nagraap. Awanti ni apay nga itagpo ko tayo mutan. Okay lang. Okay. So, we're just fine. Kita, interrupted ko na namet. Kita, baka awan mo ti signal tayo. Ay, okay naman. Ni sa Bali. Okay lang? Okay, so ladies and gentlemen, our second contestant, Miss Charis Dane Molina. Good morning, anak ko. Good morning, sir. Anamot iti pagbiro kam aside from maglalako ti barbecue, banana queue, ano pa? Adamit lang bandak, sir. Oh, ada sarili nga bandang apan makipampamumpon kas jay. Apo nagaduda ta apo nga majoret. Ano ti bandang basang? Show my rice, sir. Show my rice. Apita show my rice. Kamu kanya do sir papay adit yung panaganda. Okay, mano nga PS, mano nga pidaso kayo di banda. Usually, dagiti bands is classified as 2-piece band, 5, and then 8 adamo da jay full with saxophones and etc. Ano di kanya yo? 6 lang, sir. 6 kami lang. Mano ti singers di jay 6? Duwa kami, sir. Adamo to yun. Puko-puko ti internet tayo Apay nga ta, pakigwayo man katagiti ag-judge ka, agapo sa baling bansa. Okay, alright, tayo bising pumix at internet, ano makabuya di kajay Board of Judges tayo. So, iti oras, bukat, dandanin. Awan. Nabuko ti live me. So, isan mo man link iti kwa, iti IFM kanyada. Diretso lang ti IFM, iti kwa na, programming na. Pati kanyada, awan. So, kapilitan nga si tati ag-judge balong. You wear your headsets. Nanggagamo di first contestant tayo. Okay nga rod. Kumablao ka nga rod, basang ka dagiti napapatekmet nga gagayin mo, dagiti membros mo ti banda. Naimbag nga aldaw
kadagiti amin nga dingdingig ti IFM nang nangruna digiti ka barangay ka taga Sampaloc lang aji Osayla member. Ano man da jay title iti ko ayon. Awan ti internet tayo eh. Osayla member, sir. Osayla. Padasi man sa baling ako balong internet. Okay, ako ka tayo urusin tayo bit ano makakwada. Radyo Latan agad duman. So from Cabatuan, from Sampaloc, Cabatuan, Isabela, 15 years old, nagubing Miss Cherise Dane Molina to sing. Anak ang taaman ako. Naglagi pem awan nagkurangak, sir. Okay, so haan, bebe amlatan. Let's give it up to Miss Cherise Dane Molina. Jak maaklon panagkapukaw ko kakaiso ng ayat ko Jak man ninamnama hamasulisog ka bayat kawan ko narupok man gayam day tanak Laglagi